Good evening, good evening, good evening to you. Wherever you're watching live, it is a beautiful evening. It's exactly 8:06 p.m. You're highly welcome to this channel. So, utimia na wabomode na wa share link no e di amami. If you say me no won komo kituwa bidi. Edi nkomo ni wi no. We have about 20 to 30 minutes to spend over here, indeed. So, kindly share the link for me. Okay, Samuel Abuaje from Accra. Good evening to you. I hope you are doing great. Leave your comment at the comment section. Let's see where exactly that you watch me from. If I'll share me free, baby, I'll share me piano. Leave your comment in the photo on the Gladys, I believe so. Yeah. Robert, I believe so. Papa, who is we not for who now here. It's anyway. Mechiachi abu na mechia obi a ohwe me bia mechia o. Ani die kwaso. Elizabeth Odru. Mom, how you doing? I believe say you are doing great. It sounds good. Mensa Richard, believe you are doing great too. Mumuni Aganabogri. Your name is very interesting, but I can't pronounce it. All the same, it sounds good. You are watching me from Germany. Dr. Odru, me pacho me chiao. Bomodena efa live telecast we ne link no emanipa be mienu miensa bi. No musu nya bi hwe. Ne ka kire o so OPATAFUOR live. Why? De wada bi anya ne no nyini nkomo. Frankadu me chiao. Asida me chiao. Anti me mo bi akwa ba de ba OPATAFUOR channel asi. Hade ya asundwe nko a na edi nkomo. Nyame nti minim se yenyina onyame aboye ho ban. Once I come OPATAFUOR Who there, premature death, you are never part of it. Anything that is purported to take your life, you are totally exempted. Ade bi odipa bopo so de bejo kra through nsem de we Yesu de ne mo nka ho. What you say? Nipa bi o wa adwonbone fa wo ho do pesu okum obi o pesu o poison ho. Baby I see emra me bo tu okum yen be assassinate bia no. We Yesu de ne mo nka ho. So it sounds good. Very good evening to you. I learned Akua DONKOR is no more. My condolences to the family and the children that he left. She actually left behind. Michio bia Akua DONKOR ma michia mo. Nyame die nyame na de ma nyame na na agie. Akua DONKOR you obi a wanyini. Wanyi obi a oya baba wa bi ne yakase. Ewu a wawu no. Bia bibia na bibise da bi. Akua DONKOR de ye nyina enim se wanyini. She's a mother to all of us. Though we have our individual differences, maybe you are an MPP, NDC, whatever party that you think you join. It's your own decision and a choice, and nobody can interfere with that. But you need to say, "I don't call you, or your mommy, or your meme mommy, or your soul mommy."
nti ene Akua Donkor nti ase a ye chia no Erade nkai no baby owo bia. We are in a political season, and then me kasa fa de ba kope ho the poor society, and then what is happening at Boko right now. The ekoso of Boko sisia yedru political seasons. It's left with some months and few days. Yekoto aba. America for crowd, I think say Tuesday na mo to mo aba no. Yeah, Tuesday. Say on the 5th of November and America for to aba. Okay. Nyame adoma Sunday. The Obawini election ewa America. Meka ni nyina akire mo ni di nti Obawini election meka akire mo. From OPATAFUOR. Nti ya achie obi na ka kire nso OPATAFUOR say Sunday and will declare or child the Obawini election. Maybe onyame bo me se me hu ade me mfa mani kosu ani hu ade, and that's my duty. Adwuma no no. Nti sanete nti share link na ma me na nipa bebre nim se meba like, because usually on Wednesdays the new be am ba live on Wednesdays. Nti bomode na share link na ma me. And our face so Divine Destiny Clan Ekuo no is still operating underground. Ye bia akwa mu bia wa person be join, but enye obi asoso the fashion utrim no Ekuo no enye obi a na betima be join Ekuo no. A lot goes in there. How ye did to me, ye cut to me sem. We talk about power. How I will be fast when who Yankupon to me. In 2% we gaining grounds. Yes, we are gaining stance spiritually. What by ye strong? Opa say ye punu ni pedria, ye punu kra. And ko join courts, and ko join confraternity. Na yen kanchiro say ko pe ni paka sebra, ko pe akwalabra, ko pe funu hunsuo. Rubbish. They are all wicked spirit. I've already taught you about the principalities and some of their works. Until ope ekua, it did to me. Answer me, you can't. Okay. I join here. I'm talking kind Bible. Yes, sorry. Now, based on the evangelical tour of Jesus Christ, it got to a point that there were some prominent men in the society who couldn't make it on every Saturday to come to church. So Jesus took to himself to designate a time, some time frame for those people who are renowned in the country, those higher profile people. Some of these people, because of their schedules and stuff, they can't come to church every Sunday. So without those people too, how do we meet them on the table of righteousness? How do we extend the gospel to those people? That is why I have instituted what we call the Divine Destiny Clan. Okay, kind Bible, I can Bible ye. Joseph Arimathea. Nicodemus. Mary Money and MR.IBU no more Bible one. No muntimin kwa sorry every Sunday bia. Sorry, Jesus time na Saturday. Na Yesu ya sorry Saturdays. Te duru mre no. Onyamre and osiesie mre ne nabi. Edema enkrofo sa. To be one more penny ontimi ma sorry de bia because of n'adwuma sam ne ade nte. But obi also penya me to me but ofere. If sa no be bretie. And nti ne aye Divine Destiny Clan e de ama on ebi ni. Nti e book na ebi ni enye ordinary book. Divine Destiny Clan. E book kama. Upese uhu say book no e de ne ye no ho.
A lot goes on. A lot goes on in the Divine Destiny Clan. So you can come and join, but you want to be required and some initiative. Initiative. Ya chiro kwan abefa so obenye nyame tumi na omu ayeduru. Eti no sanate. It's a lot. You can say eti said the tie no sanate. Your books bebrebe ebisuni bebrebe a lot. I just saw a member and say am obi akenkan onye member ontimi nya bi. Eti sanate a lot goes on. Me ankasa me book. Animdifoɔ na atwerɛ book no nti saa na tie why na ubie mu a yɛn forward no it's a lot over journey a hwɛ na ebi ni ɛno ni ti wa no saa na tie. Oh yeah, greetings, beloved members of the Divine Destiny Clan. You see, as we embark on this sacred journey together, let us acknowledge the divine entities that guide and empower us. The kuna watieno, when they guide them, when they empower them, onya sa o Divine Destiny Clan ya, book ya, okay, can you bet in your mercy? Home Bay, you know, it is in there. A very, very important and very nice one. We are your book. There are some prayers we will teach you how to pray and a lot. Cultural Yahweh, the omnipotent creator and sovereign of the universe, we beseech thee, a lot. When you get this book, you can't get it anywhere but unless you are part of it. Panda Multimedia, you say you want to buy some now, we don't sell it unless you're part of it. Okay, Divine Destiny book now. I'll say Ekuobia on a manifesto, right? And the Divine Destiny Clan. Ekuo we are OPATAFUOR Who. A dear bear dear, or see in an era beset by existential quandaries and ontological uncertainties, the Divine Destiny Clan emerges as a beacon of hope, illuminating the path to self-discovery and transcendence. This esteemed collective, born by an unwavering commitment to spiritual evolution, converges to exploit the labyrinthine realms of the human experience. And only book nini. And your mission. What is the mission of this Divine Destiny Clan? The Divine Destiny Clan is divine fellowship dedicated to the cultivation of gnosis, precipitating on odyssey of self-actualization, wherein members navigate the intricacies of their existential purpose. Now, this is the book. Objectives. Yeah, some of our core tenets. That is this holistic synthesis. What do we mean by holistic synthesis? When you get the book, we will explain it to details for you to understand what we are doing in there. Now we have what we call integrating. The main kind of bring some. Now, you have a code of conduct. When you come in there, respectful discourse. That's what we are being held over there. Confidentiality and discretion. Active participation. Intrapersonal reflection. These are some of the things that happen in there. And you'll be on the bit me, baby. For sure, sir. And I'm a baby, a womb, a dear near Koso. Divine Destiny Clan. Salute. So,
It is hard here. And the Divine Destiny Clan, the books, we are not selling it. No. We are not selling the books. And we can never sell it to. It is only permitted. Well, we give it to people who are part of the group. If you are not part of the group, you can't get it. The internal market. And it's an TMH said in America. It is very pathetic. Say most people have not come to understand what politics is all about. And sometimes, wow, shame is a opportunity. Yeah, unia bi oben wana wadanfu bi explains what politics entails. Politics embodies a confluence of ideological paradigms, competing interests. This is what politics is all about. We are in 2024, and the face of politics have changed. But Anna Reho said, "Ebinumunti ase omo efa amanyosem no eya na form." Why? Because about 90% of Ghana's population, are ultra-crepidarians. Some will tell you that ultra-crepidarian. Why? Because obi wa ade a oka na onim ho hwe but no oka. Obi e ka so obi a ultra-crepidarian ase ne say. Ase ne say obi a ode na adwene ekirechire bibi mu. Abrasa ade no onim hu nim de na eso sene no. Sana Ghana for about 90% of Ghana's population sana omotie. You be a presenters, you be a lawyers, you be a judges, you be a teachers, you be a medical doctors. You be a hard DNA costume on TSU. But or the Nigeria no the church. And then I'm Ghana, I be drew the year dream. To one nim no Kurena Cassan or more nim the end Titiana, or more the church in Nipan. Only a few people. And both the literate and the illiterates, they constitute a large number of ultra-crepidarians. And to a mono, imagine they don't different. They almost say different. Or understand you different. Now, jibegu the proletariat in the society. Minu mi enuna bosome yeji from 10,000 Ghana cedis eba besi 1 cedi. Ya na de kosu bia. Ye no omde ye you. Now, when you go to Boko right now, these conflict issues has been there for so long. Now, dear Yane say, Victor Esel, salute you too. Roland, salute you too. Augustina Kwamichiao. Adia Yane say, Oko Boku Sisia. Yeah, the curfew at almost because conflict na koso. Akoswache. Enra, I think that was yesterday and this very afternoon. Ushe a tuo pa yeto. A bonipa de seni tuo no wuda ho. Like Obia and found somewhere Nyamisha. Nobody cares. Ye boat tuo no wuda ho Obia and found the koso oboko no. But idea I want to say, sa boku issues etimi koda. During political seasons, na san tokwani ade na sa sorry bi. My question here is, who are these politicians hiding behind scenes, inciting these Boku people to fight themselves? Who are these
traditional leaders and rulers who are hiding behind scenes to incite the poor people to fight themselves. Because Bokunsan Samanetimi Koda, a drew political season. Nasa Bokunsan Samanana sa sorry. Na manfo ku omo. Na ya na me question is say, enti amanyofo ben, empanyinfo ben, sojafoɔ mpanyinfo ben, politicians ben and a sheboko and sensem na hia. Eya na omo pia enkrofo se omo nkoko ntokwa. Omo nkuku omo ho no omo mo omo hu atuo. Ya na ye hwan mo a. If we say me ko hu se yakumi ni aboko eni abrantia na oba edawa said ye metam sekan na me di twa me ho amogya abeba no saa na wo se me feel for omo de me ya eye awiakete ni atututuo nti apemfu a ewom enkwala a esese nkomunya opportunity na omutimi ko school ebe ye mpanyinfo no omo titibia bi mu a ehu ni suro na omo hyase it is anima we nyina it's a lot a constitute to a contribute to human downfall emwa what you say but idea was so what you say and say so we NPP ni na o hwemia we NDC ni na o hwemia we Akua DONKOR party mukura de nyame monka France ze Akua DONKOR so ni ho mo a mo tie other political parties na chi no tie ni ye. Sometimes you people no ya na monte politics ase in the field tie ni ye, in the field of politics there are no permanent enemies and permanent friends. Conditions decide at any particular moment in the time of that said politician. Ewo amanyosem no wuni atamfo tienie amanyosem wuni atamfo ena wuni adofo nemom emre ene na ene kire what you say eninti Jomahama ebetimi afuru simpie platform no akasa na wadi eye Baumia atem na wadi eye Nana Dankwa Akufo-Addo no akasa atwitwi no saa na Baumia so betimi aflo platform no akasa amabi atia NDC kuo no adidi eye yewura Jomahama atem nenso ba Jomahama eye matured person in the field of politics. Baumia Nana Dankwa Akufo-Addo President John Ajekum Kufuor, Kwajo Trematin, all these presidential candidates, the TN say, they are matured in the field of politics. And into bones and another didi Mahamatem, and so omushia a jabo asia. Na omachia omuno omos no mudin komo. Adintia. If we say politics in the air, we need permanent friend and we need permanent enemy. Conditions energy na. Se binya platform biana. I was saying try some amount machi before anyone will di machi. Etias yes say. Let's assume say me a MPP ni of which I'm not. And answer me a NDC ni of which I'm not. Next me feel simple. I was saying try ma muhu say me better than me other political opponent no. What you say? Na dia yan say sa empanyinfuo we omudi di political parties akese nyina nim. Omo sorry a omo pretend say omo ne omo ho enka. Na ye na ye tiase ha mobro wafo no. Ye na ye ntimi ntua ye life bill. Ye na ye ntimi ntua ye water bill no. Na ya fa ni serious. Na ye kuni ye di ho atem. Na nso Jomahama na ono koka na asem, Akufo-Addo na oka na asem, Baumia na oka na asem,
alankwadwo kyerɛ mate no ɔka na asɛm no ohia ne yɔnko political leader anase opponent a ɔkyea ne nsɛm na ɔmasere kama na ɔmokɔ adentia if you say they are matured ɔmadwene no ɔmanyini ɛwɔ nyansa ne adwenem ɔmunim sɛ amanyɔsɛm deɛ yɛ ka bia no yɛmfa ne serious entinya afei na mahama ɛbɛhu Akufo-Addo na ɔse wɔne ne yɛ akada and into politics yɛde yɛ adwene na ɛyɛ yɛmfa yakoma ɛna yɛ politics but the saddest aspect ne say till date yenuanom binom yenuanom NDC fuo bi yenuanom MPP fuo bi yenuanom political parties fuo ni members ni bi omunte politics ase enti woda so de nakoma ye politics enti MPP ni nya NDC ni anu obo na kunu NDC ni su nya MPP ni anu obo na kunu yehwe de si adwira hwe nipa ewu ye atiwa nipa ewu ye nanu elections ya omo held ya hwe nipa ye bo mu tuoku omo gu ye busa ho se some politicians ya omo gyina wo nyina no adentina Mahama de ya monitor nkunu adentina Akufo-Addo de ya monitor nkunu adentina Bawumia de ya monitor nkunu nanso menu mienu na ye ahiafo na ye ni bia ye betimi de atua ye light bill no ye na de bia sankrofo we ba no o maka ye tira bom no makotena ayi Accra ebiti airport reach ebiti cantonment ebiti Laboni ebiti Jowolo ebiti East Legon na wo so te kasoa oti mamobi oti baabi kura ye hwe map no so aye hu na de bia wo de entokwa ndiana mibusa me ho se enti enkosi da ben ene a lot na a contributed to eye boko entokwa ya ye sori a ye ku wo hu ndiana me dwene me ho se me ye boko ni di hye na ohene a me hye na se na obeka kire me se me ntwese kan efiri se wa hu se other tribe no omo mpa ya asem ntimi nkoku na ya na wabusa ho se saa onipa ya ukunu no ukunu wi a wo be di se ya na areho pa se politicians ne ahemfo na omo hye akire ekeka ahiafo ma emmobrofo ma wona wonni bie ma omo keka omo tiri bom emo omo twetwa omo ho seka no omo de ebi ntu omo da politician de ne magu Dubai or de ne makogu America ebi gu Canada ebi ku UK na wo a wonni bi te se me no mienu obi wo kura passport oni bi obi wo ha visa kura mom enti bibi je kana na sisi a oni baabi obedwane akọ enso asemba na wo ka kire nse nya abotra onu mpo ane yetwi ntwan e wa asem nim ya na areho ominia areho se amanyo semunti ene yentemu atete MPP semunti obi wo ha wa DMPP achia ne ntoma ne natade ya hyeri nyina atete sebe ye wo ma besi a egu asante mamu a omo DMPP achia ma sebe omo brezi akora a omo de kwata omo no fo no kora atete ebi pie to a hyeri omo nyina ase atete say one day ankomo ye can say rally anankam enframakesi ye bi bo ena wo mu a omo gina grounds ho nyina no enka ma no ne mema no Nyankopon pa omo nyina ho ntoma enka obahu se ebi brezia nyina atete ana omo abɔ ne po ebi supporters hye omo nyina ase atete pantes hye omo pieto ekata na kosu akuma so nyina atete enso ka bibia akire na ontiase da adentia if you say na adwene ne ntiase no na adwene ene ne ntiase na ewa akiri obi adi NDC achi saa bepem ne osre no wadi nyame amwa mpa se ne dan ka eso a onya sika mpom fantua na sabi obi nka nkyere wo se menye amanyosem o
amanyosam de ye eboa nanso yesi wa ye bi agyae ye nkase wa ye bi atoaso oye politics aye atwaso ne kofie oye politics kakra ko twaso ne kofie ene 2024 election year ye begi ade ayam arehu no hwe mame nka sembi nchiro eye Ghana ya ye wo mu sisi ye wo mu a omu di Ghana so physically spiritually no omu ye enipa 6 na enipa 6 no eye ekuo eye ekuo nku ha 6 se wo nka omu kuo no ho a bibia ni ho a obetimi aye a obetimi abenya dibere papa e wo Ghana adi so da eninti mu ahiafo ne de ya sheda agya position bi de amamo tie ni yo omu ye ahiafo a omu ni bi obusa ni sika bi amount bi wo a onya sankrofo no tie ni ye mu position bi wo a ye gya e de amamo dada position be ya patapa position ye de agya mo ahiafo na ye modia enkru to dwuma position ye de amamo ahiafo ye modia patapa bi ba eye hiani ubehu macho man bi a wote mantamu a party fo eyusu no ema ni kunipa okowia ballot box o create problem edi nkwase asem bi a ono ne papa anhwe no ene woni nam street ni so saa na wapagya nade ana na betiri abo ana sade nkwase asem ana odie efiri se oye hiani so de ene nkwa ehia no because a poor man has nothing to lose in life, but a rich man is afraid of war because of his asset and investment. But ohiani na ye de ne kokon ono de ntokwasi a enha because oni efi papa bia mute oni sika bia da ho but o sika ni de osuro ntokwa mahamati hoi wotwe pese okra obedwane sisi a but ohiani na ono eye ne bodyguard no otwetu a no oba ni mu adentia owu kura onfa no efise ne nkwa na ewo ni mu no enfaso bia ni so e de ma ono wankasa ni mu enti uwo nua be ma tunufo uwo nua ba video we fa bi send no wo se politics no ye ne kakra ya won twa so nkofie oye kakra o politics no ye nyina ye bio ye politics ni bi eya atwaso ne kofie efi se okuani wo hoi okwa adwuma ya opon ene ohiani ba a ohwe o pri no okosu a wetimi arise e wo society ni mu a yese wanya police ko wa wo ya we police ohiani ba obeko police wanko police obeko immigration wanko immigration obeko soldier military wanko military obeko air force wanko air force mu a obeko customs adwuma wanko customs mu a obeko prisons officer wanko prisons officer obeko police ni adwuma ye de to a ye de ama ohiani ba no but ministers ni MPs ni de omu yesikafo ena omu emom ehye ye police fo so omu mom ena ehye eye soldier fo so soldier ni so ye ohiani o soldier ni no ye ohiani ena wa bresa na ye de na ko soldier adwuma ena ya ma ni etuo akuta ena onu sikani ni ote Jubilee House oye executive member oye cabinet member wo ha ni afafo ni afre ya say hey my friend wo nia ohiani bi ti radio so ha wo nia ohiani bi wa ha sei kone kotia no na obehu mimi yonko ohiani na o maami ni bi a oye sojani no na wa twetuo na wa twese kan na wa fa akodi akura na wokọ
okoni wo kum ni nua kora na enye ne ya efiri se osikani na otesoro na oye executive member na oye MP oye minister oye chief justice oye attorney general oye president oye vice president oye minister no tieni o saa nipa na asa command mimi nua ohia ni na enkamene mi enu e wose ye dwene ye ho na ye hu ye ho mmobo no ote $5,000 ana ode ama no nti ye ka kire ne se omra meku opatafo a onwene hu mienu obekum adentia efiri se osikani na ote soro ho no wa ma $5,000 se omra meku ni nua ohia ni nti oba o misa o hwe asem bie nu ha obeka obete wase obekum eye hiafo ma ye na na omo ye saa hiani ba na ye be ye saa sikani bie na obema ne ba ko military me kan kra kiro se o ma ne ba eko military kura na oba ya na oba ye panyini sikani bie ni pa wa bobra ne ba be kwakọ ye recruit da oba ko university oba ya na obedi muso na nka hiafo de ye ne ye wo se ye dodo ye ho ene ukoboko a eya o apimfo ye bobitu papa kokora ye bonitu abrante a wawie school anka ye benya ne so mfaso ni abonitu adentia efi se ehiafo ni momu na omo ho ye na ye libie no ye no ye ho eskafo na omo wo bi na asem si o metimi atu play adwane na omo mom na do omo ho ye nwene hwe araho Areho. Who here ni bia oh. Na picture bi ni nam internet ni so. Ubehu nurse ni, wo akatia say na woche. Wo ye nurse ni na wote Ghana ha akatia say na woche. Wo ye teacher ni SO ME wo teacher ni headmaster kra wo ye headmaster akatia say na woche. Headmistress akatia say na woche. Now school papa be na betimi de umako. Woji busumi akatua 5,000 Ghana cedis. 5,000 Ghana cedis. Woji wa busumi akatua 6,000 Ghana cedis. 3,000 Ghana cedis. School papa be na betimi de umanako. Enti wotu mu tan a uma. Ehiafo adwuma eno mba be ye. Tete ho no yen mimi sisu 90s eba be si 2,000 no. Na ye chinkrofo ne ye de omakose eye soja adwuma police ni ye chinkrofo na ekọ efiri se na ye wa adwene bo ye tirim se police de tese papa hwe apa adwuma sa na ye adwene eye hiafo ma na de omkọ soja ye ko training because ne ye wa adwene bo ye tirim se ukọ soja na ye be hyewe ne ye ya sikani bia nso no obema ne ba akọ soja ne yakọ hye ne ye ya da enti ye hiafo no ye na soja omode mayen eno nkyere se soja adwuma nye papa o ba me kyere wa adwene ni mentality ana ewo soja adwuma ho ndi wo hiani no obeden pa o papa na o maame o papa adwuma a wo ye woji 5,000 Ghana cedis a month 10,000 Ghana cedis a month o maame woji 3,000 4,000 Ghana cedis a month obeden pa obeden no be lawyer. Now lawyer adwuma no kra no lawyer no eyekuo I just here recommend you no matter how brilliant and intelligent you think you are o ye de omo ma okwan eyekuo no mate wo Ghana ha enti wo ka omo kuo no ho a na ye omo consider no omo akọ law school ni bi enti na abahu a brilliant and a very intelligent akwara wa wie school ne maame ne papa ye hiani edi nti won timi nko school papa ebi awie SS eyi grade papa o ma nya school anko o mu chikalewele ebi ton kenki NS kanina ne ba wan twa ye de na ko Manchester on na hosa no awie school because school yam ko Manchester University because Harvard University no awie school no aba oba ni abe ni regional minister now na ufiri achimfo ase wo ufiri montomuru so wo ufiri achimakokobin wo ufiri enkaria empesetia aguna jamu ase wiamu ase bipua kofi ase wo ufiri ho
Josu achiri on no obeko police wanko police abeko soldier wanko soldier abeko customs wanko customs obe nurse ni enye adwuma ye ya no adwuma ye omode amaye no na wo ye police ni a wo ye soldier ni a na wo hiani na osikani na wadidi anya enkwanpa anom no na ono wo ha na wasafo de afro because of say person opposition ebebo wunti no aka kire say wuni asikani bi a wuni a ohiani bi otetabre otenkare adentia yesin carrier for boys edi kwase asem enti soldiers wo mo nko bo omo na ya bo omo ampa adentia efri say the entire boys ni edi kwase asem ni nyina no minister na ya to abade amano na ye de o man ye japade nyina amano na wawie sika kogu dem no wantimi an kreti adwuma na boys ne nam ho saa banchene na sabio obi a wonya adwuma na se bonsam kura be ma na adwuma meboa obi a wonya adwuma no bonsam kura be ma na adwuma ana boys no menteme ho ase na wafre soja ni na soja ni asa akọ boys na guso unim die ntia osikani na ono ama yen abo asesa no na wasa afre mi nua na ya consider na fa no soja mu no so won sa abebo me na wabo me emfa no ene ye ma military for nipa 20 say won ku obeku omfa ho de hianse mama na be 10,000 Ghana they don't care the politicians ye no nti we hiani a tu hufo we ye amanyosem no kakra ya akoda na wakasa ache dodo obi wo ha obrezia nyina atete oduro se hyew nyina mu ahoma atwetwe waye politics e DMPP ni NDC achi saa oduro se hyew asene mu nyina ahoma elastic no kure mu atwetwe so still okoka MPP okoka NDC onka hwe mama mi ntiase onka hwe obi kura timi hye party atale no ahye mpaboa wenku no onenam ono ankasa na brabo no achiachia no onenam okashia onti ase ye maame no mu bi ye papa no mu bi ye mbrafuo bi okashia onti ase aban ne ba ye kreti adwuma ya kreti meboa police nya adwuma say ye adwuma soldier enya adwuma say ye adwuma nursing enya adwuma na enya adwuma teaching enya adwuma na enya adwuma aban ne ba o se wa kreti adwuma 10,000 won be kwa kohwe na military customs soldier sa soldier adwuma ya no wo ohiani wo ni bi wo mobo wo papa ne mobro wo ma ne kura ye yarefo wo papa ye yarefo wo papa duro kura wo nya sika mfanto wo ma ne yare ye kura mpo wo nya sika mfanto wo ba wo hiani na wa wie school na wo pe immigration mu kwan wo pe soja mu kwan na aban no ehun nkrofo aye from executive members no ma sa ka kiro se se ye be fa wo immigration mu agi se wo tua 25,000 ye be fa wo soja adwuma mu agi se wo tua 25,000 nursing school ya ye kwi ye be fa wo agi se wo tua 12,000 15,000 25,000 uwie school we ya o service no kura no ye be fa ya ayi ye be ju sika when tu sika na manager na abekwa kwesa na te no agi se wo de serve wa ya situa wo ye oba wo de wa ya se na betua ka wa ma ho kwan ama ye kan say manager na o share adwuma won ne wa na se de opa masa obepam uwie a ye se wo placement baby papa baby tua 15,000 be tua 20,000 be tua 30,000 enye sa ye ma oso a bunguluku yoyo obi a ofri Accra obi a ofri Kumasi ne de wakoto bunguluku yoyo akura bi ase enye bunguluku yoyo okuro no mo na nganyore pala de baby echi enwura mu baby echi ne de wakoto adentia because when tu ya bribe obekwa ko bre ho no ma bre o bra na nyame ya wadom na utimi eye abayadwuma na akọ 60 years a ukwaje pension pay kura nso a eno kura o gratuity no eno kura na akoya asem eno obehu pensioners bebrebe o mobro
Wako pension ni mo bro cheta musie. Ni mo bro be who soldiers for mako pension o mo bro no. Police for akọ pension o mo bro. Teachers for akọ pension o mo bro. Ene uko new site ya awowo ne nyanya nkyere ayema wo ha. Police ni teachers for o mo na akogu wo no. Adentia. If we say okọ pension no kakra bi na aban ne tam de share ni nsem. Ye hiafo no ye na o mo ye saa o mo mfa ye ho. O maame no papa bia no ye regional minister. Ndi oka ma yosem a na ne bu afu. Oka MPP asem a na ne bu afu. Bible say mo wufuo no na dofo na nkata na wufuo no enkosie no. Ndi the MPP ba ye de onya car no ona ma ne nkoko. MPP ba ye de onya $1 million afiri mu no ona ma ne nkoko no ntokwa. Enya wu a ye di t-shirt na bre wo. Enya wu a ukọ rally ye ma o pure water. Enya wu a ukọ rally ye ma o singlet baako wo na abeku ntokwache ne ye no. Ma wo mu omunya wo mu $1 million wo mu ankoko wo ntokwa. Nenso areho ni asuma area boys o ka hwe ontie de hiane se wa ma na petese kota na ne huhu fi bi aponkyere ne huhu fi bi na asole woni mu ne wa yiri se ya o ka hwe a ontie wo ye odidua bebo timaku odijimi saa ne abontu ope ne wawu ni atona to atwene ne o maame so abetena no asun kwase asun osun a eden ase o kafo odidi ye be wuntie na wasole kofie Ubi aye politics sa spray keke kronti ntobi perfume kro di gu no ho amane motuom aye hwam no kronti ntobi common 30 series onya bi 50 series party ni mani bi enso odi akire okoka hey ye de party de ye ne na hwe na bra bobi ene ne sibi egu na numu ode ye party a hwe ni di as a vampire adwene bi ani ni tirim Uye politics ni bia ya koda sister koda why koda no kuafo kroko adwuma ya opon okuafo okwa adwuma ya opon ne ja ye party no uye MPP ni aminu ni problem uye NDC ni aminu ni problem party bi uye ujoni cheddar ujoni afrafranta minu ni problem nenso so iduru mre bia yesusu yema ne moroso enya kwasea na ye mfa wuti enje akyerema na wo mu o ma amre no enkotena so no wo mu nidi anyumre me kasa kyere zenetefo ma zenet mo na mo ye media zenet me nkasa nkyere abontensu ni bia o me kasa kyere zenetefo ma mo amukọ zenet mo UK mo Canada mo Germany mo Spain mo Italy Russia fo Ghana fo mo nkan mo Kumasi me kasa kyerɛ mo ate mo mani na ho na wo hia ni wo die police hwɛ na men kan kyerɛ a poor man's life is like a police recruit. Everything, yes, sir. A poor man's life is like a new police recruit. Everything, yes, sir. A poor man's life is like a new police recruit. Everything, yes, sir. Anything omo, they know it's a secret. The politicians are aware of what I'm saying. They know that in the field of politics, there are no permanent enemies and there are no permanent friends or loved ones. You live in between. It is the condition at stake that will determine your fate. Sana politics here. And so yeah, did ex-president Muhammad Chiyama, you can't say Chisikan, Kurako will be abeki. Ye di baumia na nadu Chiyama twese kan ku obi abeku enso wan kasa otwe unku obi emye ma $50 billion da wo mu ananu ye ku wo mutubu yese mwa no court see ma obi an 500 million pe 50,000 Ghana cedis. What is 50,000? Can 50,000 Ghana cedis buy life? It can never buy life.
And even in this current economic recession, where everything has fallen apart, we see amount 2 billion as compensation. Krana sikane be she. And unti wuti we ni pa chaw. Fa wa adwene na ye politics. And fa wa kuma nye politics. Every political season bi abo na bokufo asori. Ye to abawie Bible means ye chi unhu de be ye na boku case na nyina na akoda. Eduru se ye beto aba ubeti se boku entokwa no asori. Enti me pese me busa se politicians ben na hye kira eduru ha no ma hanya ye nua bokufo na omu nku omu ho saa no. We ye police ni, we ye soldier ni a kai ba bia wo firi ye hiafo fie se wo papa se wo a wo hwe me se wo ye police ni, wo ye soldier ni, se wo papa no ye regional minister wasisi dan abobọ bra enka me kire so papa ko ma nko ye soldier adwuma da nka papa o ma wo ye police da o papa o ma wo ye nurse adwuma da o papa o ma wo ye teacher adwuma da samre wo ye skani bank aye medical expert uji pay kese ka aye chartered accountant bi na so wo hiani na wafa soja adwuma mu na wabeye captain wabeye lieutenant general wabeye major wabeye general wabeye position bi ekura osisi ya bia kai baby awfiri unu se na wo ye ohiani o papa no oni bi mumu bi mo pray ansa na mo ye soja adwuma mo pray ansa na wo nya teacher adwuma o pray ansa na wo nya nurse adwuma o pray ansa na wo customs o pray pa ansa na wo navy mu ya kai sa adwene no unu se wo ye ohiani ba wo ye hiani nti wo nya wo nya hiani na wo ku na ya adwene ya na yemi ya se mo ahiafo na ye nibie wasi ya dodo ye ho nanke ye dwene ye ho no obi wo ha ye kase ye de ne kosisi a ne wo fa bia ne obetima man 5,000 pounds da wo fa kora ne mo rewu wo fa ne mo rewu wo be ko no otebo man so na singlet ba ko pe na aka wo fa na de bia ote bomba ne so wono ote veranda ne so wono sa wo fa we ye buza no fa $5,000 obenya $10,000 obenya so ka hwe kire sister ya ontie da na ade a areho ne se ahiafo mamom na esan adoso wo mo na de bia de amane ba eskafo ne mane mom ye decent yen to aba ema hu se ex president Mahama ne ba akodina baabi twi momome se won pene ubehu enkinkan su bodwesangu ni abrantie bia ne singlet no ekotu wisini samna ntom onsi da ni motuo mu twa ohwene ano ana ofe ni motuo mu bon sa jimifuo we ubonse wone no se won pene ye ntiase da ye party ye de beba power ye be ye say na ohwe na nim ni jimi a jimi sa onim nyansa bia eno ansa yawo no eno ansa yawo na to wiase adwene bia ni tirim party ni ba power na skafo no moma no mutim skafo no ma no mutim judges no be no mutim ministers no e be no mutim chief of staff be no mutim abambavin e be no mutim na wa wote boko obema obi anom wa wote boko obema obi anom wa wote asante akura bi ase obema obi anom wa wote voter region akura bi ase obema obi anom kaso akura bi ase obema obi anom emfantumam enzimamam krobomam sahwi ebunumam wa wote ho minister bi MP bi bema obi anom wo district na wote ye no
eya otu abama wo MPV a eya akose okolifie akonum team obetin kwase asem obeka kire nenso so ehiafo ma okura o maame nyemo no o papa wa anye nia o maame etutu o nana tutu maame fo asa o de enye hwe won ena wo ye ena wo de nam ho wo se usua nyansa ne jimi sa election ya ye beduri ye be bono ye mo na ye Bible kan Proverbs o se kwase ahoi na no e de ntokwa ba na so efrefre so tro yisi obi abọ na suma ma no na ne singlet obi motuom enka etwa ohena no a I'm telling you this is bought tetanus sa nipa we no gina eye police station why patapa why kan o kan why cross sa kan fufuro o be sacrifice the won kwa to no ma politicians na kwa enjoy life. You are going to sacrifice your life for these politicians to enjoy life. Now, NDC, mpanyinfo ne baako, NDC mpanyinfo ne baako, obabi, samukai, okoye speech bi oka kire wo mo boys ne ba ye omunware kakra. Enye bibia o. Omotuo mo bon ankasa, onware. Onyini motuom on so a onfa hwe ni deodorant entwitwiri motuom menka se tie ni ye menka se NDC fo ho bon menka sa o ba me kire se sa moment ho no sa nkrofo na no matwa ho ahia no yenti ase no na ebi ho bon adentia obi wo ha onware da election odi sheda ko ba bia ye to aba no sheda ko ba bia ye to aba no obehu MPP ni bi NDC ni bia ni motuom kan kwase asem no odi no we can dey on tiase Jimmy sa yewo obi wo ha ni maame kura to ni paahwi ni papa kura to ni paahwi kwase asem sa no odi nam ho faso bia ni so unka hwe my sister we on tiase unka hwe my bra we on tiase da. Go to Boko. They are killing people anyhow. But the question is, every political season, political errors, na Boko nto kwana na sorry. Into my question is say, more politicians no, into why pan was said na on per se Boko asumdie beba ho. Ahemfu na motete akonya so ewo esiremu no madawroma enti wan pa na se kira om sa sundwie beba enti yeku yira be ya oya na anya oya yeku nua be ya oya na anya oya oya zenit nia ene zenit fo mo na me mo kasa mo amokọ asori wo zenit wa okọ asori wo zenit wa okọ asori wo zenit oya zenit member Zenith of Heavens Ministry. Mene me members na kasa. Monya son fa mame. Eya mon fa phone na mon frɛ wo fie na mon tumu mafo wate. Mon tumu mafo. Mame. O se ya o mon nantem. Eya o mu pie o mon kofie ntem. O mo ya politics ne kakra eya o mon kofie ntem. Ni okuafo okọ adwuma ya o pon. Obi wo ha ade tia no pa se onya te se ye se MPP fo be ye rally ne onya sori ano pa no ne sekura won twitwi bi na odi si rally na se ne sekura won twitwi wo ye ne de won twitwi ni si o odi nam rally na se one se na won twitwi no wasa de adi kokko wasa de adi aduan gare ne se na won twitwi no wasa de adi aduan gare Udidi aduan gare ni wi a dia aka no na aka no ne manso patapasem uka hwea wonte ase da uka so mfa no kon ho kro de ne kon be wo enti wo ya wo wo de ya nyem bo so me nkura na
Mu enkwala ni bi. Bible say oba ebenyim bosome nkro no. Mu enkwala ni bi mutiri mu dinti. Yenye mu bi ha 12 months ebu a 1 year 2 years ansa na ye wo. Na ya wo ama wabenyina duru se ya ye ka hwe ya wonte. Obi ho a ade achi paste kura woni sika odi betobi. Ade so okosre ana obi hu ni mobo. Obi ha this obi hu ni mobo o ma ni taku ni sempo a ansa na watimi ato paste no odi ni atwetwe ne se. Ono ane se egu nanum no. O de brush fefa so no. Di mano. Enso NDC asemba no okagi. MPP asemba no okagi. Alan kwadwo kire mate asemba no okagi. Akwa ye otwitwi ne se no wose kabi. Na ubusa the politics susu a de yeme ya ne se oti radio suna na no dendenden oti fie na no dendenden no onim hwe efa politics mu onim hwe efa politics no on de onim ane se ye se ene ye kọ rally wa ha eno anu no okọ a wa ye patapa mere bia omo ye rally na mi twam wo ho na wo hwe nkrofo bi omu gina ho singlet pa hihye meme wo ho said ye singlet ne pa asensene na wo hwe o mabra bopa ni omu tiri pa de aye obi wo ha ekọ be 4 years ni afin to ni tiri mu da enso ubusa na MPP asema ntoko obeko no ubusa na NDC asema ntoko obeko enso ni tiri mu kro nunu ida oberima onunu ni tiri mu da on va fa phone frewunia ofie emayen fa ne nye sacrifice wate emayen fa unia no obra ka kire ne se opatafuo se hwe ohu ye ne afo anye sacrifice na wiemu ayehye enipa be na odi oba wiase ha enipa be na odi oba wiase enkru to dwuma bia wo ne ye de wo ye enkru to dwuma bia wo ne ye de wo ye ha bra nyame wo ho sister wo hwe me nyame wo ho wo so nyame betimi a hyirawo ama wo so abaye wo defo a unkowi ballot boss why nyame betimi a hyirawo amwa nya wo stores papa bi wo campaign papa bi wo adwuma papa bi ama wo so ya fra wo boss ni bi ha ye womba ema omu ye campaign odware wie na ni odware wie kura na ni refi dross kura wo nse bi no de ko campaign ase onya trouser bi di wura pe eno anon dross ba kokura se bi nche no pieto ba kokura bi nche na ase no di na campaign ase ye de jo ma na ye pe ye de ibaunia na eko shi rado ojira ho ye rado nyina won hye pieto nyame amwa na uyi ni hwe ho na ni turu mu je tara eno anon obehu na kosu akuma because won hye pieto no kura bi kura oni bi echiamu nyina na menka mo ho na emeka na maka kire mo no hwe hu yie politics ye di adwene na ye nye yakoma ha ntu ye MPP ni a hu NDC ni a onye otanfo. What is politics? Huh? Do you know what politics is all about? Politics, it embodies a confluence of ideological paradigms, competing interests. That is what politics is all about. Now dear, ye ka politics are no what for the serious. Ushia unia NDC ni class our tanfo. MPP ni hu NDC ase we hu bonsam. NDC ni su MPP ni a as we hu yesu ayi bonsam onyan kuro obekunu. Hey, wadwene mu ha papa. Na se entawo NDC ni ku MPP ni na ye. MPP ni su ku NDC ni na ye a.
enka John Mahama ena wo se oku Akufo-Addo because one no ne pere enka Bawumia mom na wo se oku Mahama na nyame ame no mienu a ye mienu ye wu a owuo no mpo Bahama nim yen Bawumia nim ye no maka se omo ba ayie na se mpo ye wu a ye wu nkwase ye wu kwa ye mienu mom ne tan ye ho Francisca na mishra baby a obia sentokwa bi wo ha e wo se ye woro ye singlet ni ye tigina ne ye ko e wo abrabo mu a enye me no mienu o ye enkuma ne ye wase na wo se ye ko eye mpanyimfo no omanyi omu sika bi ni die no omo na wo se ye ko nyenyen enti o ye NDC ni a uhyia me a unia ne me why wo ye MPP ni a uhyia me a unia ne me why obra ne me osofo ne me no nya aka me no uni asem why na politics ne so fa wadwene ye fa wadwene say fire politics en fa wakoma enye politics da nya sa wani mbegu aso o mayusu na de bia wo bre na men kam nyina mo enti Akua Donkor mi bisa Akua Donkor wuye wo wuyi so wawu onja ewiase wonto wo onja ewiase wo enti se wudi Akua Donkor achi no Akua Donkor ka kire wo se kokko bu obi na abo ne pen ya ene wo wuyi so onso wawu na Akua Donkor mpo awu awu na wu ube wubi o mayenwene ami shiramo mo ma bai